mua na toi whatalo whatu sa mo le tunu pele nei vaenga o le fiafi i le soafa malo tātou whaolo Yesu Keriso e toi whatu lima tua ila upor kalame i le nei vaenga o le fiafi tau tuamra unanga tātou Global Kingdom TV channel i Aotearoa nei whapea le atu lau so se tuli mano nei ke lupe o lo e mai mo whafonga mai ai ia toi whatalo whatu nei vaenga o le fiafi pe ona e sila mai ia le foi ua malo tia tātou ofisa whasalau nei e whaftai le tua ia wanoa ia o wawenga foi o le tua ia o mau foi le wanoa e whailo iai ma leuso au auna fia tau solau sunga baula ia ono se nisi foi o fuafuanga i tono le ainga ia o se wanoa se whaamanuianga ia umwhai e foi on toi whailo ai ia wale whaalau teleina o le malo le tua le fiaf nei ia o lo ma whaatasi atu ma le sunga ia ula Jansen ia o ia leo lo o 2.4 a wale whaafoina o le tātou au unanga i Samoa ma le rolangi ato ia ilunga o le tātou au unanga le Remnant Christian Radio ia whapea po tātou TV ia lea ua matalia i Samoa ia msalo saus taimi o na o le iai o se tala le ne fiafi ai mua lava ona whaatalo whatu i ta mamtina matutu o si o tātou atunu o lo o tap wai ma whanom do manui le li ia wale alo whaiva o Samoa i le tala le lei i ana tama whanau mai se foi o auna le atua o lo o whea ngai ma le ngā luenga fola whaftai tai lau tau tapo inga Samoa ia lea ua tātou to ai taunu umai foi le fiafi nisi le ua mapu mai ngā luenga ia mai se foi nisi tūlangi le ua whata o toto whanga o leipo ia po nisi foi le ua wausu foi le tai au ia ula ia o nei awanoa o le a tuina atu le uso au auna ia e whatu lima foi ma whatalo whatu i pa ia ma le mamalo si o tātou atunu le ngā malaina ia o le sunga ko ia ula o ia leo lo o ngā lulu e foi le tātou o unanga al tātou NUS TV ia e walo mai mo whaafonga mai ia so i foi ia malo se foi manuia se foi pasta sunga ula taro whatu ile mai mo whaafonga si tātou atunu pele o Samoa ia po whea lava se tafa foi o nei kilope whapena o maua mai tātou mawhtanga le nei whiawhi ia o te whaataro whātou le suafa manumaro Yesu Keriso amata mai mau te tele i se ia o lava tūpulanga lalo vao ia o te tele tonu po whea lava le teimi o lo e mafuta mai o nisi o lo mafuta tai au ia masalo nisi o lo mafuta mai wala lata e whainga maro runga po whea lava vai mea le niki lope ia te tonu ia o ngā ni po kala me tātou mafuta ia me tātou whaasofa le ngata le leo le tua ia e ngata foi leo nisi foi o mea ua le tātou whaalau tele pe maro le tua ia ona ia le tātou po kala me ni whiawhi ia e whapitola o whatalofa ia au mai moro whapenanu mai moro mai so tātou tunu pele o Samoa le tūla le whiawhi ia o tātou kala me o le whakuharu runga le tātou TV tātou Remnant Christian TV whaatalo whapitola toila le tātou au mai moro le whiawhi runga le tātou wala ata leo mo o toi moro watari wai lupe o e sau no Ata lo fatto le vivava le feste. Malo faftai ula ia ele tau se lua tu foi haftai le ua mo ko mo ka so le lungo o TV a so tato watu no wa ia vi ele ali ai i o atu ni si va en o ta fatal no ngal ne fiafi ono lo fa le tonu mai foi lo telefone ia el telefone ia mo la to uma la volo mai mo fa fonga me le fiafi si la fia le to lo swafa fa talo fatu aftai fo le ua e pale mai ia a te to alwes ia a wale tatu por kalame mai se fa tal no ia o finga pa angal tatu Global mai se fo tatu Remnant Christian TV i Samoa ia male tele o fa manu yanga le to ia le ota pina le to ne fiafi lo la se le ia le motor pausil fia nei mai tau mai ia le inga tātou Global ia ai mase fo si o tātou atu pele o Samoa o ai lava ele si la fia lau sunga le ia fa ai lo pe o lau sunga po feke suma iai ia Ia foi le to vine o lo ngalue ai mase foi ia peke 5 pe ai se waiga
Ia fa Wala fa anu. Basta ia pe ona fa lo fer sunga fa fenga ngel teme fanno ia lo ngo no la ia lo ngo tau de le ai o te matai mai le nu lo tinai salani fa le alili le sofa mo vale ia o te toi matai mai fo lo nu o lo nei fanga loa le sofa sanga porteli ia me ngata fo ia lo nu le au va le sofa mo talu ia o pelo na fa fonga ia o fa le alili ia o le va o funti ia male sam muri anga I le va ia o le tama fo ia o so tama le so no pito po tama sa va I mau yo e no yo vai sala I lua le tua sau ia o la le ato to mai tu sa mo wai por mau yo tina sa va I mau yo tama ia le so te malu ali ele si sofa le o misi a ula o moe vale mulitalo ia o moe vale o lo ngo matai de o ai ngo tinai salani ia le ta to le o atua ia o mulitalo le ngo matai le ai ngo tama I le va ia to fela o mato le va ia mato ia sa fa ia fa au mi se vai tai mo le mo ia ile ma funa o mai ni pu ia o la ki fo ni mo pasta o mai ma ko ai ngi pu on me mali o keri wa ai me yo se vai po fa longo ia la ule wa amala usala mo pe sa o pasta ka mai su mo ka se vai pasta o keri do ngam ia malo ia la sunga la ia tofia na yo walu si fo il tinale ai ngalo fa funga mai ia fa ftai to tolu nai se fa nau tama uma ia lo lu tulus fu mo le lua ia o le lona lua e bono ia ma le lona tolu ia le wa lima tausanga il tausanga nei ia o lo ma futa me so tolu me le nu le o salu fata ma fu le nu la tamai le fa la lu se va ia fai mo pito ponto fai mo pito se va ia o ma ia ia termine ia lo ma tono no foi vai lima ia ka le nu vai lima le vai ngale ta upa pa loa ia tono foi ia le ka le si le ma tu te ngalu le to vindio lo ngalu ai ia aleva e Ecclesia Assembly of God nai pa lo vai lima ia o lo fa pena o ngalu la te inga sul fa fenga ia Reverend Paulo Mikaele ia masu ma tu tina fa lenga ia ta ia la Mikaele masalo le fe sai sa awai me lo ta o la proclamation ta si o proclamation sunga fa fenga ia o lo ngalu ruina ia morsil fia ia tami lava na mawa Yesu ke viso mawale lo tu ia over malto su tau sanga lo tu lo ke isu ya sa lo ia leli ai pe yo tu langa na fia lo te o na leli ia wai nga fa nga mawa Yesu o le kiki ia le tu ia se me le ngo fa Yesu e kia ke do la pla mela o se fu me Yesu amen ma lo fa tai ia ole sungal na ia la ia olona ia le tatu fa masani me se foi niso tatu ainga ia suisa mo ia ole li pulele al tatu TV Samoa o le TV o le malo le tua ia e te susa o la vale sunga e ula ia pe ye se fa mo te anga I Samoa ia mai fia fola fole upo le tua o lo ia se platform al tatu ainga I Samoa mana ia tele sa no ula o no le mai tau atu e o ngā fo I moniso tu plan talabo o lo o whafonga me le fiafi le tau o me lo tu ma wa tolu su tau sanga misalo ia o le matua fo na le wo ia se usongi ia e se le mita o le loto ono le whalongolongo atu o tu mau pea le whatu atua I le lii ia e mai se o le au nanga I le atua I le suia o fea tonu lea sa a mata mai ai le mati ina ma le pou ina o le soifua whaaleanganga ai le yo o taimi leo wa e maua le whaoltanga o whiana a mata mai o whisai au ngā sai laso ia whaktaimi whausiri ia o le memoni rawa ia o tūlanga telo tātou o whapena o nga lue wheni tō vine o ia sa ia lava ia le tū vai whaisa mata mai leo langa ia o aula ia o le lamo sa o diuli amen fakasala wa tu mai o le no fiu vai ia inga fortina ia tu wa ile kale se fakasai no lo ne fa lo ia o le kale se la le fa mai le una fa le nga no fa lo mo po na tai na papa ia moni wa foi le na pe e lungo su kamolo
ia e peila e le mfai foi ona tu iti foi e te au ia le nganga faafta i le sao le kalisi e fakasa i lo langa wa le ngata i tonu talo tu spa ia o le ngata foi lo o hina foi fai tau tusi mali lo tu la foi le kita tau pe ona ia so ia o le anga i mai langa o le langa ai pe ta ia ina ua ana no fo se matu ai ngi ni tal fata ia pia ina tu la foi fala talata ia o nga matu la foi ngal wenga ila tu sa finga wenga na vai tau ia sa pe o ne ia pia no fa lo ngoi isto nga tapo inga ia pia ia man tola te milna ia pia fola ta fa lo moni la kuma mai o me fai fa ili ia sa ila tu la foi le pe ta te fia ka ke alu fa lo longo ma experience polale mele va o le va nga le work minga ole le fai ngola ka fifili mo moni la maliero malu ia o le tulanga lalna ile amataina me le olanga ile tu falenga le kalisia la mosasa fa pena foi no fo ma ile olanga ile amatanga ia ina se yo lava ina ua o full time ua ye fa se swinga ia pelo swinga le ina ua o me foi nei pio te mana tu se tasi o lo matua sa matu nei pa ia lo tu la le sa ile kalisia le o le nga fu le ta o le au se fa okay ia e ma sanjala na watu fana o lo mtu wala invite ma ia o fai ma wola fana ia e ma to wa le lo tu le sa o te mo mola le no fa longo me lo fa tang ia le te mo mola o fa longo e te te ngi e se sile e fi au fa tang te yesu va ma rim fa ola ia o lo te masalo tu le van fitu le tano tu ia mali e peta yanela ia sa ini so o so yeso ie sa hoi maftanga fo ia ta maftanga la tarvo mo kemiso ia man tu la o te mira ia le esita po inga ia sa fa fenga ta fo tu langa fo de le o le tom fai au wais e kale si fa pe ia ona pe ia na te mi pe ile i fengo fi fo ia ingel tu mai oi ni si e kale si esi ia e pe la ila la pe sa mana ia le maftanga la tarvo mo kemiso 1 hours for rated ia umaka ko ya ko ka ko lu sa ma le fasio taita ia na ala na mawele vano ia ile autobo mo kibiso o ile autobo mo kibiso sa tele se taimi o oranga o fa mai ile autobo mo kibiso o te mo mon o te li el fa tanga tonu maftanga le a fave se la i sul mo tol ia mo tamul mulu so le au matu sa ia mo fa longo ia mata ma tau ia se o lava ina ua a onga fo ilalo i primary school o kolisi ia sai fel tem na fa nga ina leo langa i tono o onga tu spa ia po Bible studies o tono o kolisi sa ia sa nga ruru e fo i manisio uso ia o nga ruru e pe tono le maftanga le doktor bo mo kibiso e pe yo ile sa tele se sao i lo ulang fa le nga ona o le toro mo ki se fa yo la tu onga tum to mo fa e fa ta ma a inga ia tu pulanga le leadership e ma discipleship e pe la ona le na ma fuai ona pe wa tu po se la ngona foi to no eta ka ke manga o e le ngata ia o tai lo tele le tu ai wa ta mana o fo ia I lo I si tangata le tu fa nga se vai ma se ta mo fai amen pe la o I la ta bo ke so le pesa punna mai se la ngona fa pe ia ai pe ta ia o se matu ai nga ia ina o de liu fo ia ma mo le fo no o nai ile tu ai ile so ile tu vai ia le na pesa fa ta se tu ai de ka le si le lo o nga du e ho mai le de so mali malo fa tai o no le wa misi atu I la fa lo o fa mo le la o le la mo sa le I vai lima o le la mo sa o ma pe no fa atu o ma tu ai nga I lo nei fa ngalo e tu o le ka le si la mo sa e pe la o na fa vai mai o le la nga le la nga ile ka le si na ma to me le ia piesa ma to lu tu ma sa lo e sil fiele ko li si de o teni papota sa ma to me le ni piesa ma to lu tu ina le ka le si na ma to la sa fa to ala fa pese wai tene pauta wai o email o ko le mo o ma ko la nga tena ko mo
So tole na fa ato ape fa leanga. O te matu te lotu ina le karisia ngai pa pauta. Ia. Ala so ifua mai le to fine fu le le au malo sa mo mo vai to mali to lo. Ia. Lo tu le sal masin. Ia, ia. Ia. O nga va ai le bele le. O le nga sasya lo ngoka ke pese wala sa ako lom ko mar ko ka le lu nga. Ia, ia. Mali. O lo o faisi to telo ila to o lo o lungo tato po kala mini vai ngole fiafi ia le fo te vai atu le o na le tu o se uta mafa le nganga ia o lo o patalo fatu lo sumo fa fia ngainga ia me se fo ni so o na le tu o le mau atu ai ia fa pe fo tau so le ia manasa Ia, ia. talo fatu director ia vai mafe mai Sa lo le faro lo mo mai al sumo fa fenga ni amanas. I Vai vai taula le tal no te tono le tal mo kimis. Ia. Ta sini te mata. O ka se te le o sa lo ulang fa. ia le Pero fatu te minta te no fa sam sam no. Ele me fa ina ngalo te tangata sa ilo la tu sa lo ulang fa. Ia. Ia. Ata tu fa mo to va itu. ia Ele te yo to o me lima mau. Ia. Na sa il tangata sa te talo. Sa il tangata sa fa maru si au. Moni. Sa il tangata sa ya lu te wina lo te tam fa. E pe o tasira le to manu sa te mana tua ya so i te Ia. rally se wo ka mi pe Ia. fa atu. O le ka ki ko ka se i lo ku ma Ia. fa ola inga lo ka. ia E pe ra mana sa ka ki ka sa ye. I malo ia le atua o le process a le o tatou umalava ia amatanga iti ia vaenga o le soifua auna e le silafia i le istangata ia le awala na whaaui mai fo ia le atua le istangata pe fo ona whaalongolongo atu i lau moli maulu ne fiafi ia le wingo tala fo le o inisi o le au matutua o e manatua sa te le lato sao e se meina i o matua tai pe o whawhiangainga ia po nisi fo inga mentor inga lo so i fua whaleanganga i nawa i tau O le masalo o le nisi o mentor se le whena ngalo i ta o le tinane ia ainga e sera. mali Ainga e sera o le pura onga lo korisio a veli. Sa wa onga korisio a veli. mali Ai le mawhaina ngalo i te amalu ngalo ni tina. Sa te lelo na sa o tina le nei sa o te urufale atu lea onga. Wa mato te lea swingo lea onga. Ona o lo mato e fifi e Yesu. ia E pera o se tasi leo mento fo ile le sa i le nawa i tau. I le whawhi whangalo i ngā ia le sunga fo ile sa tai tai fo lau tabo ke miso nawa i tau. O le sunga le apostolo whailangi fo langa. Ia. Mira ma fo. ia O le onga tele sa o mo me apostolo. ia O aso ia a sufa le apostolo fatino chute fo yo tai tai o tai miro director. ia E pe tate va ai vele nga lunga o tangata le tu me tofi. Ole o nga le mafaino ngalo i a saula ia le sunga le apostolo tanto manko ke mi le mo kela. mon So e sa wa kala ngo me lo kale. ia E mo ko inga nga wa ko ya lo ko. Ia. Tasina mento ele fe ngalo. Ole nga te fo lo sunga i sa ya la meta. ia Sini o mento sa fa pena on so swani lo lang fa le nga. Ia e pe la ole taimi a tole ole ulanga le i ma losi fo tonu le kalisia. ia Ia e pe o te lela se taimi o ulanga fa le nga ma lo sa bali. Ia so te ma fa le nga ia Reverend Paulo Mikael. Ia. E me se fo so tina fa le nga. ia le atua Wai o lo te ma fa le nga. Ia e tala no mai ia na. O mi aro taimi ku me aka ikai se vai po fe alu ia. Artina fa le nga ngalo. O o aso uma e le maro rol tal no a vai meu causasi mai kaka mai kom e pela o mento si e le mfo na halo ita ia male tele o tangata e ini sula to fai langi folo e fo ini sula to fu le e le o lo te le sonale o te ya o ina mai ate ila to ile na to savalinga na to la ina o fartanga e to te la ni sola to la se o ai la to te lo mala mali ole mafu anga o mafu fo ona ma losi la tatu o nga sa faila to fa moni nga ma o nga fo ya tia amen o te lola o to la lo wina to le risile ia ya te masale o matai o te mali malo faftai
Whiwhianga le loto fo le ono le o mo fo se fai pa anga ma le tato o nanga fo i Aotearoa nei ono lo o i lawa tali tonunga ia o lo tasi al tato misiona ma le tato tala inga o le whaalau tele ina lava o le finangalo le li ia ai mai se fo ia o le manumalo ina leo nganga mo le atua mo lona finangalo tele ia tama whanau o so tato watunu ia o le generation lea ula le anga i mai fai fo stoteli ele le ona ye o se ala fo le ia mani ava no le pe ona ia il fa mo fo le fia tu sa male au nanga i Samoa ia le ua tatala mai le tua ala le au nanga fo i Samoa ia o le tūlanga la na whaftai tele lava o le o te tau i loa atu ia nei au na ia le nai whaaso mai ei sa te le fo lato sau i logo ia a soifua whaleanganga tupu mai Samoa ia o le tina ia a inga ia no i loa mai fo te mino ua o ngai Samoa me se whalau au na le tua lea ua whailangi fo launga i le sunga ia Williamu po le apostolo ia me se foi le tamaya Isaia wa le waine ia tele al matou filo i foi ma le tamaya Isaia ia matou nga lulu e foi ia wali nga luenga fa so i nei vi ia le tua o le fa moi a yo ne fi ono le tatou fainga pa anga le ngata foi le o le tatala ina to le vanoa i tua to le tatou ainga al globo e me se foi o le tatou ainga i Samoa ono le tatou a lea ia loto foi lele o le tala lelei ele mawhaia ele klopo ele mawhaia ele remnant e manao mia leo mai whaatasi tono le whanau o le atua ia e ngā lulu e whaatasi o wale fina ngalo le li lau sunga ula o le ase la ngona ia te oe ina ua au mai e le atua ia te oe le visiona e me se foi e lo tal tonunga ia te leo mei wa o mon fatau no ai mai le ulu ai taimi le amata mel tato le tio ia o le ase le ngata o le ase la ngona o le asa utali atu le atua sa isi fa fefe ia te oe pe mai se foi o le te lalo taita inga se utama fa le nganga ma le nganga fa lo faftai ref ai tal no tu le tu le e la upra warrior wa ngalo i te una mention so tinare ya kika upa ta sire tamata o ka se tiro na ngadwenga sa foi lu ulang ta fenga lu ulang ai tu saila mal fafsil ni fi mana ia fafsil pasta e mana tu e ile vala o te langona o te mana o te pa ia ai le fa o volta fa ta no ngal ni fi mali ona la o le tu ia masalo e o so se mea lava e wha atu, po so se atina e lava po se prokete wha atinu. E pe o le wa ainga mai whafu. O tangata e pi e lala mua, ma wa aia fo ringa i lungo o se lala ata, e pe ona avera le manatu whape, i aia o i la tole nei sa iai le manatu e wha atino le mea nei. E o te wha apea tu paste le te o le siafi nei ma le lumo o le whanga le tuama le tatu au pa ia o lo mai mua mai. E le ai ma se vision nei a au pasta. Mali. Ele i ai so uma fau o te iai i le whaatinonga o se le tio ke visiano o se online streaming ke visiano ma se digital TV ke visiano le ai pasta se taimi sa uma natu o le au wai se me whapea ai se toi ave tu famtalanga de mafua anga na mafua ele nei visiona pe ona ifsiringia o te mana tua ina tau sanga e masalo po le lua fe ma le lua. Ia o te mile ile o te talavou. Sa masani ana ufa longo lo te mafalenga. O pisa ina ime o le tio. Sa tala noa ia hile taimi e manatu e pe mafai ona fai le tio a wale tala ino ringa lo le tu fa la tele ino malo le tu le ngata le tu al te minga fa ko aka fo mel upulo le media me yo ngadwenga fa media mai tau mai la pasta e tala no me so tama fa le nganga e matu ingi fu ala channel mela tala no mai wa mombo ke le fa ya sile tu na te me ka ki ola ka ki a o ko lisio a ve le fa ya fo 6 e ka ninga e male simia ya
o lo mafu fau te mila to no mo te mafalenga pe o se miti fai vale to ina ta no fai wa lo mafu fau te mila ma wa impossible on mil ta no o fa pe se ser ka kale sa pasta kal ngo mai Mali. o le vision na mo fa linga na mafua o le vision na lo te mafalenga o ia le o na mafua le vision na ma fa adi le tu ia le aso ile taimi o le fa tu la se platform media fa pena ona fa lau tele mo tino ke visu ia ma vai le lus futa usanga ia ma dira te e wa fa manu ia foi le tu ia te pastor me mani na usau le tu no ne wa onga me tau media and telecommunications ia so ta inga ma ele o kele mang ko se vision fa mkala so kama fa lenga ngai te ma dira uma tu da onga ia ula tu foi ia mawanga luenga i mea nei fa TV o radio fa salonga o unga lue le fies futa usanga ele i tau aso ma fu fau se vision so ta ma fa lenga ia ka ki ko fa lungo fa ta ma fa lenga o ko pisa le vision ia o mawala unga luenga ia pe ona e ta o full time ia fenga luenga le malo le ala ta to minister o sa mo fa tu la ile le tio fa mo minister fa tu la ile TV ale minister o sa mo fa tino nga luenga ngi ele imma so ma fufo e se me ole atu malilo oro se tasi o aso oro ma fufo sa ye fa pio so e wa onisho fa TV ke vishan sa mo e o te nga lue ma tu te nga lue fa tas e na ye se o le o mai le se pasta mai le o ye ro va ye Kingdom TV o tele o taimi ma tu te nga lue ni va nga FIFA le ya e vala au malilo nga ta foi la autor mo ke viso pe ni nga luenga i fa le o le tio o te alu foi le so swani ai pe o la ule ta ulanga nga luenga le to o te la o to ma na to fa pe o le ka ke alu fa iso lo ia media ai si ka le si me nga te le o to no for ma no me lo lu ale pero isa usao fa to no le ka le si o lo ma na tu la na fa pe si fa singa ma koma internet radio o sanga le pa wa nga me lo tu ma fu fa oro le fi e la sa o mo lo tu le sa o fa pere o mo lo tu sa vali so ta ma fa le nga tal no ye ma ya fa sinka ko internet radio wi e fa nga me tu pulang tal vo mai e fa nga ro la tu te mi fa no ya o mo lo tu o tu fa so ta ma fa le nga e no fi tal no tu a ke o fa mai ya so ko ma fa ya o le o ke fa mkala ku ye fa o le ke ma fo pere o fa sinka ko internet radio fa nga ya tu pulang tal vo e fa me so ta ma fa le nga o me ko mo fa nga lo sa fika mo ki ai o e ma ko le mele mo fam karai so fi fa ska ko le ki amen wow ya mata rola ya le mal fa tu win on internet radio when mata online radio le tatu app le ngo sino ya kusai umal mata no male tamai le salna e be vai lu aso e ola internet radio fa ola internet radio ya fa pela ya ngata yi ya wa ya wa ol me ne wotu bo umanin ta tala le tu le va no fa tu internet radio ai pe wa esele le to ta tala mai le wa mata ona to fa manatu le television ma o pe o tala te isele television ya ona o lona ile tala no fa tu se le tio fa mo ya mana tu fo ia pasta o o nei mi o le tio fa mo e se me fa yo no fa le fa pe o tanga te fa tu le tio fa mo ona e telefo i vai no mi ona tilo ya pe taila o le me o tu Boleh me faya lang ko alo le vision na wale wo vakua. Wo ka wo ke me fa ka wo vision. O ta no vera le tal no mai le fa tama i o pe o le Remnant Christian Radio. E pe o e il committee, al fa tama le committee o le sungo fa fengi. O tal no mai ila. Fi fa sta to FM radio. Ya. Ia tal no mai pasta i na temi. Ma fo ma to committee na temi. So ele umar fa mi ki fa vados ma to ma fa le. Yeleli. Ole pe wa makan kikilo e pe ole monga tu le mele utal no mai awai mo silfia ya sta utala mal fa alo male ya malira ele ifa tu ina mo ese sekta la titi sele tio tonu samo ya ole tio mali tu tata tonu samo ole tio apori se tele ya le tio le kalisia wao le tio fai pisinisi o fa tonga tele
ai o le tembo mo le tau sanga se le ti o sta mai fa la e o se fa la tonga o se tama ngor kasi le kalesio le wotu e le television ai mai vele vision o le vision e kingdom mind pa o le vala o te fima na fa lo le tata o fa fonga e u lava ma to ma tu tenga lu le le kalesia ai o le tata ala le o male ala ata it's interdenominational and interministry ele o se le ti o ma se ti fa pe ale lot ko se ta vai le ya tu so le faule ministry o le vision ia o fia mai the body of Christ le la utal no men te ma fa le anga le fa te ma o le Remnant Christian Radio ti tilo FM ya le moni la va ia pastor e sa mana o mia se situ inga fa atu i lunga tu fa atu le na mata il mafu fa ngai fa ri e la ai fa tu langa le awa e te la alo e fa le FM radio wa tala noanga ele tala noanga na il malo sa mo e ai me kanga duenga e tala no i pule fa ton tala no i va nga fa pepe na ile me fa be te tilo po atu la fono ai e mana o mia to mai fa engineer e man to pe o fa mo ko sa o ka o ni le mo so ko mo fa o a o ngari amen ia aluai tau sanga tau sanga ma to le se ele pe pelo la tala pasta o tu la fono meni o le tio e tau ona ile currency le te masana le fa fonga o mai la to o fa ile tio ai alu ave la tau sanga e mana o mila va tu mo statements mali e fa feo no support le tio le fa ole tele la ole tio e ka ale limas fu wa fe pe se la wa fe tu pe po meta o capitals ia mauti noa e ma fai ona fa wa le ala le ole la ola fa tino go ma to e tongi pilio mo di tongi la fa ngai nga tongi pilio la sene ia walo se to ma fa nga fa ya tu ya se print master to statement na to sanga to o walo lo mo o va nga le lo e tu wa to le statement ato e ai fa fo mo le to la pasta e ko wa ko bank statement e amate le to e ko e so fa fa ko le kio ni me e tu inti ko pe ko statement mali facile ma si to mai ta ne fa per ko le kio ni ko mai ko pe fa ko le tio le mo to se e fa il fa tu amen tau sanga to tau ilo ma tu tau sanga ona o te pe no fa te mo mo le o fa ma tu o se la isemi i se fa tonga la titi fa pe ele ese umbrella la po o i lalo po se fa tonga te le po se pisi nisi e supporting o le mea tonu ale le fa ire to ya Abraham sa vali le mea luai nga ro sa vali ale la fa singo fa pe nga malangona sa ya ele fa tu ele la fa tu ya tau sanga to ai ina ua tali ale tu o ina la no mato lo ai o le ila o le o le temi fa tau nu luas fu tau sanga fa ma fon le miti ai o le temi fa tau nu ele tau sanga to fa tali ai tali me lo ina o tali mai lo le official pul fa tau nu mai mo fa tanga ma present me le license tala lo tatu le tio fa o sa matala tatu le tio fa mo ile numero iva lima tesima leono iva lima tesima leono le ale tatu le tio sa yel na vai tau vai lu po sa no lo la tau sanga le sa o le lua tala lo ia ile lua fe male lua sfuto okay ma to le lua fe lua sfu male lua lenta talai ta ua fe la timeline e pasta lua fe lua ta tala tatu online lua fe lua tolu ta tala tatu FM ele tu ai ol mera o tu o le tatu tal no al tati o le tu e fa va vin o to tele la tu e vilia tu se le o la ka ko FM makka varia banki non tola o sama o le valus fu pasendo ta vale fio isama ta vale mel malo ya pani ta vale mel malo ya pani ono ya pani e malo si ona to ya ime me yo frequency o le tio e a mata mela le ivas fu e alu anga ilalo le fitu ono ya ngata ta vale ya pani alman tola o le iva lima tesima le ono le ia le tatu fa ele o la le ta vale to tele tanga to le tinu le fa nga hino
Awa ta vale e olo mai le tiu ia kama fu ia le fa tau atu America te me la ko esco ia afa fa ngo fie pe ta vale lo fa ping ta vale tanta ia wa ek foi la o le si foi la mo le la ia le awa mo le silfia o le tiu uma ila lo foi vo se fulu anga ila o le tiu komisho uma ia o le tiu komisho uma o le la wel mana onga e fia mai se tatu frequency ia olo le so sta vale wa le se nga fe le tiu ai ngole lus food percent yo ka vale ola vale te tau na ola se percent yo ta vale ia tu va ai foi le tu o le tatu tatu no fai va venga o le tu ia avel tor sanga fa tatu tor sanga fa tolu na tor sanga pasta fai ar ma fi ngo marin sinia la sa ma fi ia le fa tolu tor sanga fa tolu decline o ne la wo fa pia ia pa volta di le mai le tu le ya wa ma ko fu le ma sing la nga is fi fi au ko ru aka le tu ia le ai ma fa ta fa pe ala ta di le ia ele male tata no mai ta ma fa le nga ole ta u tanga to television o yo lima mar vai man ma tu le sa fa nga yo alma o ta u tanga ta television o la vai na te languna le ai a fa ia do fa mingo ile tu ai ka u fa ka mu ile tu ia le tau sanga nan te alen ta fe lo ai nei New Zealand basta ia o te tau no mai New Zealand a fa tolu na aso tolu na suile ta tolu mero ta tu le tiu wa me e mai la lo le valu fitu te simale iva o le la wo lo so sta vale enga o le pau fo ile o le tiu wa ele o se le tiu commission ia ala hono ila lo frequency ia le o lo vingo la fam talanga o me pe fa fa ngata yo ta tu tangata ala na fa ngata o le take the first step ia pe opera mo ia wa nga família tua o meu savadi já faz senhor o que ele alu pasta ia ai na o mato take the first step so ele que o família cara ku se ku ya ka ia le ina ua ngai hoila la ngole tum fa tino le va venga le ya le la wo le tatu fa mo le tu fam tana tu o le tio le Remnant Christian Radio o le tio nga mata mi le o okay lo le numero lo o pasa numero le tu se fisio le ku me ma kare o moni fa mount ia le la pe ona ila tatu le tio le Remnant Christian Radio valu fetu te semana iva o fai ni tala e o se tala le se tam fai au tala se vi ingo se si ai a fa pio lo le leila fa fonga ni fi ma e pu e mai le message le tam fai avatu o me sa fa folinga e fai ngata o le tani o le tu na te tala ina e le ai ma se si em fai ka moni fa ma ni le la gotino mai ni va nga pio le tatu le tio ia ai ile amatanga o le fa tu ina o le tatu online radio sa fa tal no ise TV online o TV online no o le long term goal o ma fo sa ye e masala po se lima tau sanga fa ko ama kan kilo fa ise TV online basta wo o fiu e fa TV online le o ko yo paso e fa TV online le o masalo o to ni sila masin to mata mi on Netflix ma o TV online la menga ta o OTT platform Netflix o o Plex o Hulu ale la sa tam foi e fai se me fa pena e fa TV ke siano o fa fiango como fai ngole ola mo singa fi ma singa feio fai ola mo singa fi ma singa feio o fa pe so ele ai lo ngara ke mingi o le tu ai ngor ke mingi o le tu fa ki ngure me mali ake o vala o malo sa okay sa o ke aru ya pangi e felmeta o fellowship ya pa o te aru lai malo ya pani i lalo fa tonga ta o ITU fa tonga le pule o ma meta telecommunications o le telefoni net fa nga ina o mena fa nga tu telefoni o le me fa tonga le ya o malanga lo ya pani le tau sanga le na lo fe lo fa o te rakula ya pa so e meio le sa sai como e meio online TV ma e la ko inga ya panginga e ko inga ele le sa ngi dis ngang o fa long war kala mo ko inga nga lang pro ke kila la ko present o fongo le OTT we pay your best friend we la pipi ai
ki nganga ule malama le kisengel ko inga wa man tu tanga ya pa ni fa le lenga a vai lo pipi e u fa pe a woi ole ava ngole ki lo fa pe nga ave ule ko ya pa ngian fongo le fellowship ele ya nga ave ule ko ya pa ngian ko sa kala me fa ola ngoro titi amen o foi mai a pani pasta o foi mai al version so ya oral tatu titi ya ule lunga www.rctvsamoa.com nga le maka ka ko channel iva ngai lunga ke mi le email channel tatu va ngal nei ole Global Kingdom TV le o tom foi fa ngai yo ni so va nga time mo ma foi nga live atu tatu ia chino mal na me pasta vai me fa ile tu ele ngi okupe o ke ma we so mi se fam kala me fa ngol me ia ale nga sau ni ele tu ngil maru sa mo pa so talo ya pa amen ave sa awa umbang ngufu fa kasimar ka o mele le o langa cup of tea le fe me sko al fam kala ngara fam kala me ya pangingai kia ave la apim ko ikusi sa wa fa ki o le la fa wa in to ki o le ko amen le fa wa fa ko ala wa umma ya maungang solofa nga makar online radio mo so lo for nga mo ko put fa ko wa ku FM so lo for nga mo wa ro ko mo fa ko lo for online TV so lo for nga mo wa ko pu le sa alta from glory to glory yung ofa ko pastor am tanga ta fa so ora so di bango for tanga di fa yesu se me ria ngai kia ele fa ma inga o yesu mali inala o tu por fa tu le pas ya tata no me fo mato fatama pe fa mata ya fa ola sta tu TV o TV la le no mani le ta le free to air TV terrestrial TV o le maunga la le sa ma kwa ive ya mata ya mo le silfia ya wa u te va ya le fa TV le tatu mister o sa mo ele ngata le coastal infrastructure o le maintenance me na mio o le tau for operation e fa sita mo tau le machine te tasi operate TV e te le tau e to tongi na your company le honga le platform o le la pe fam tala mai le do i mo le rocket e ke fa ngo ro ko kingu e ke le ko re ko ke o moni fa mau wa pia a fa penga mo fainga e ngang fa kanga le ko e le mo le internet radio le mongo lo le FM le mongo le online TV o le mongo la le fa sanga ko le digital TV ai do se mongo nga mile tu ya le ka kala ka digital TV wow ya le tu malu fa taile fa so malu ful tufa no le wakuwaila kusi ia ai tele lava mea sa o fia silsilia tu ai foi lele ia o te lo la so ni mai lava le nganga o le tu le fia o te fa tu fo ia te lo so ona ono fa to fala inga le womanino le mato le vai o se moi mitinga sai au ona le tu ia monia ile fionga le o solo ka ko ye fai miti to inga ai perfetane ia o to watali I mafini o le fa taile lo to ile li foi le o no le tu sa male moli mau fo le fiafi eu te lo foi le fa longo mai le au na le tua o se tangata sa te talitonu lava ile I maputa talo ele I mapule wava ai le li ma mao le sila foi le ele I moi noa foi le pe ma ola saunanga lua se fulu tau sama ale foto fa tu le tu le moi mitinga foi ale au na le tu ia e ala la tatou le tio le ua puna fa nau mai manisi fa manu yanga o fa toto o tatala le tu so le tau tia le tu le fa longo tu ne fiafi le ai ase lua fe lo suma lua online TV lua fe lo suma tolu le tio lua fe lo suma fa sui le tatou FM le valu fitu walu fitu tesima leiva lua fe lua suma lima ya lu tatou filo ya wa ya fo inisi la sanga fo manisi
O le me mali e ula foi lele. O no le tu o ma isel mali o le tu a. Fa longo foi mal toto al le fiafi. O le ai o le tatalo ia ne tato tu a mesio au na le tu. Ele se me fentai le li wa fu ia I foi lele tato wa ai ia me sa mo fa tu penga fa tinonga me umala. Ia le ngai loku mau statement ai kaliela mai kai. La vetala tu esa no pasta. Ole lua se futa usanga le. Sa o te manatu ia mato ia le mam la television ave ia una le to mato manatu ai wa ngalo mat. Ia. Ai lilo yo mato manatu lua se futa usanga le ta pena le to mato fa ta no television la una le to. Oni fa ma. Ole lu tau foi se fa long me te min. Ia. O le tenga lui la se una le tu. Yeah. A o te fa tum lima sanga va anga o te. Ia. Ona o le tu ai ave fa linga le ana una. A o lima ma vai o tato. Ia. Ole mem tau tia la pas. Pero o fa o te ia le fa TV le miste o sa. O le tu la ia technical fa engineer tu lang fa pena. E matua fa ngo e pe o le selo la uanga lui ona o la o le faiva. Ia. O TV la ma me fa o tau mire. E tele va nga le nga o technical. Ia. E administrative. Ia. E me tau financials. Ia. O me la ia pasta. E ma tau nga piu am so mana mai. Moni la wa sa no. A te ro me mari. E le luas fu tau sanga le. E le nga tanga ta pena le tua o le tu fa engineer mo le tu tek. Ai na ta pena le tu isi uso mo sto fa fil. Ia. I le tu tau financial. Ia. I le tu tau administration. Ia. Amen. E o mera te mi fa tu lai pro ke tilo. E ini so uso o fa pena ona fa aururu e ini so tanga le malo I me tau tupe o me tau administration i so to fa fine. O le la wai o tat o komito tato TV e ma yo I o le vai. Basta o kere kango I me ka kupe. O ia la to wi to mai fa to ta pena le tu lu so tau sanga e lo kia. Me tau HR me tau administration. Okay, lo wa fa ngoi me se ke au ka dia ha uma. A wai fa ila to I nga ka penga le ko lu so tau sanga le. Ia. E fa kingon nga duenga le. Ia. Moni la. Le ki ofa me ka kus pe nga lu fa ka si me mo le ya lo fa le pe roma nga du sumal va wa. Roma va fa pe du sumal va. E pe le winga la fa ta nga basta. E il te mi ta te mena tu foi. O la se mo meeting fa le ka iko. Ia. Fa pe ai wo le ai o sa. Ai se pe no sa no, se fa mali o wala le. Le lau fa atino. Ia le. E le ngata la la u ya pitola au. Au ye fa pitola au. Ali so la to fa pena. Ia. Malo pa tai tu fo. O le mele ngasi na mingu ke ale ula e mo mole a toi le fa tai tele le au na le tu so la fe nga ya Paulo Mikaeli. O lo I le fa ai o le le tu. Ia mole fa tu fa la inga fo ya me se o le mo mitinga le ua malo le la papali malo fo ile ono sa ima le fa toa malo fa to ngalwe li le ua fa tino ele tu fa tu la ele tu na tama fa na o le kalisia ya me se fo yo fa na fa le nganga pe na sa no le sungo ya ula te ele nga o ele ka penga ele tu tele yo to le on tapena le to wan le fa mo le anga tu lo la ona le tu ia le visiona mai le tu lo no winga e fa tu po le tu lo na vision ai fa nga la tatu e le vala le pasta o te fio o ye o no le mo ia le fa tu la il bloqueti le la vision ia o le ngole le remnant ia to telo la to silimeta no fai ngole bloqueti ngai mo wa fa sa mo le remnant to toenga ia mondilo e pe la e fenta ona on kongeki ka ka pola ia ai ole ngola le remnant Christian radio ole remnant Christian TV ole le remnant mai le tu sile a Roma ia sfrutasio non fai poi lima le fai tawa tu fa apertania it is the same today that a remnant of people have remained faithful because of God's grace amen his undeserved kindness in choosing them ia
O le tala le whaatau le perfecta fo le lenga solo kiri ola perfecta o fefe finge o le leo. Le fe koe le koe kange perfecta fa me perfecta o ko hea wa koe. Ai fa ile kua. Ba ile nga o le koe e fiku wa face perfecta la le kula i me la fa kula i me perfecta. Ala le fe meltala tu sida. E pei fo le asol ngi. O lo i la to lo to toi. O lo nau pe. E ta la ile nga le o le tua. Amen. O le winga la le name. Fa ingo ino tato ke te le remnants. O tato umala tino ke viso o la mato il temine. O vala wine tato ile tua. By his grace. Tato te avel tana le. So o le tato platform. It's a vehicle. It's a vehicle if so swani il tino ke viso. Pifo ona yel tato Global Kingdom TV. E pifo ila ona yel tato Remnant Christian Radio. E ma le Remnant Christian TV. O se au penga i limo o au to al tala le e fa ala tele le malo le tu amen pe ona fa television na tu ele tu le bona anga o pasta ke vela lo mako kalesi ye wa ko na me fa ye si si ale le mo popular ko nga luku ai esel ben avele le una le tu o le fa tu la le mel for the body of Christ malilo awa ole pinene ole tala pasta ele ese kale sele mana sia la ata TV moni ai le kale sia mai o ministries uma ma fai no fatu ina sia la ata yeah so pera ona fai melta la tu sile aroma le wa mai le tu le grace le remnant le ni yeah ole grace la le tu lo fata ngai ne fausi al nei platform mali a fa pe ole grace le tu le se una le tu la ngoi no upu ole grace le tu le si au talo vau ole fati nongo por kalame mali ole vala au fural ta por kalame le fia o tala le no mo la to ni usilo o fe la vala tu ole lang yeah ole Remnant Christian TV le samu e cover 100% ole tu mali ole coverage ole tu TV 100% ole tu samu e pe ole wingal na ole ngole ole bloketi ma fu ang fa ngo ile Remnant TV faftai le wa manino fo le va nga le ile afuanga ole ngol tato nanga ile va nga le so no ile coverage savai upolu manono apolima savai upolu manono apolima mana tuala ni tu fa pe mel tato o mai mo yo lo ngo ka sa mo ala maka fo ile online TV le no fa yeto mali e te alu ngol Remnant o rctvsamoa.com e ke maka ilo lai po karamele lai o mea umala lai Samoa e ke maka so se vaenga mata fu e ngo masto tu le awa ai pasta o le meanga o GT e ma faenga o fael me ka o le pe wo kama fo se lo ko kongi singa uruka la ko faenga mata awa o mana tu fa pe a fa pe le femel o pole tu o le mea lo fo mai le tu mali lo tala le no e le ngata la i le tatou channel Remnant Christian TV o le fo la i mala channel lungo tatou platform be ele sa usi tempi fa o lo mata tu mata i kala mel tatou o nanga nei ai pasta e mai si channel e fitu TPN Trinity Broadcasting Network o le CPN o news fa nga e wa ke ka maka news fo yo news fa nga le Kicks TV por kala ben fa na 24 hours por kala me fa le nga mo fa ele se polo kikio wa pel va nga na le tele la mata fio e mata me ole wa res fo nga e ya lo tomna to fo o la ya la ata ma la to ana ia nga fatausi kan diferan ma ko fa nga ile le melo ki fenga duenga i maro yo ma to nga la ata ia sasa ya ka mga ila i me fa le nga ka ko ke tau al mo le lo il se au fa tanga wa be yo le sia nga meta o pastor pure gospel ma na yo la ta alfa imel ta ya o fa lo mus fa ma lo si o le sila o le se nga na Facebook mo le tato online TV o le Facebook e mo pro kalame o online TV la be le ka makal TV 24/7 e mo le program so me le program sa usinga ki fang fa le nga sa unga MTV fa le nga sa fu mga ka fo yo me le tu kusa mo o le alu mo tato tar fo amen e los peran ki fa pe nga ra sa ka fa por kiki e fa pe fo ye wa ku ka fa por kiki e wa ku le an ku fa le nga malo
Haftai. Vi yeleli. Esele manuia foi lo loto e foi lo tal tonungo le manuia ia le tino ke viso lo mai mo fafunga mai le fiafi. Ono le tele foi le outreach o le au nanga por tato TV le waiai. Ele ngata foi lai sa mo e peone taua. A le foi e live i lungo tato online TV. So ele nga sa mo la le e pengfiki ai. O le manuia ai le lalolangi ato. I so se vaenga ma so se tuli mano ni lalolangi. Ia lo no pia ia lo na tato tangata sa mo. O lo iai por kalami whaaleanga ngai pionta ue ula ula. Ia ai mai se la le pe i o le vaenga le koe kongi stupi. Whaftai fo i lau sunga ula ula o no le o lo loto fo i le ngaluenga ma le tala le. Ia longo winga ako fo singa kala longo winga la le matala tu le tala le. Ai whaftai. Ia ono le matala o lo finanganga. Ia maua se platform fo ele ngato lau whainga ruenga. Ia ole au mai moa fo. Malu whaftai. Ia msalo le ata se elo se siva enga o le ma se lava tūlanga le taimini lei au wale anga e atu au na le atua. Ia o avaenga uma o le lava o na whailo le fiafi. Ia whapeka inga la pio au. Au sunga uro la au mana o whaisa uporo kalame. Ia o avaenga uma na te silafia mo le ai ingo le tatu TV sa mo ia o le awanol ni ma le kan whalua. Whaftai pasta. If you roll nei sungo foi whawhenga inga mai rātou foi ina sotai atu. Ni poko lame lungo le tatu wala ata. Ia, so se mea lava i o na ia inga. O na o le tāua ia inga ina i ese ala fua tatu te mulmurita ia lei. E peife o le talalasa whea tu te mua whana. O le manatu tu pito lava. Ina ia whapena na la mo ina le gospel. Pure gospel. Le whi au tala lei. Ia wane i se taimi fule le tatu te whai fuile si usua ke usiano po ni au onga si usua ke usiano ia la mo ina pela ia le whi au tala lei. Ia ele ngata fuile ia pe o na ia inga masani lava ia ele ma whaila whaatanga ina se tūlanga fuile lo o se tangata sa umaspulkara. Ia FT na ima o ngatu spoi. Moni lava le ia. Ni te usa se masani pokala me fa pe mai esele Yesu le fatau mai lana o onga. Ia ele ngata foile. Ia o tenant masani lava le orang fa kiusiano pe mo tatu te tununga. Fa kiusiano po tu fa kiusiano. Ia nei te tununga na te lua ia afa pe sala isi. Ia o te lua le afa ui foile tulanga ilu ai mo te lua o se fa te inga. Ia pe o le tununga le tastupa ia. Mon love. Pe ira te tununga dia. Ia afa pe watu se porkalame ise tulanga ile au I te tununga dia. Ia te tunula ia ile mafai ona. Ona ia lava pe ona fatu ia inga ile ngata ia inga o le tulanga I tula fono. Ia pe lona ile tulanga foi le o tam fai ta ile porkalame la mo ina ia awana ia afia tula fono wa. Mo silfia. O mene yo office of asal. E lua vaenga wa pe o mele le veve selte mele Facebook. Mali. Mo silfia yo o foi se mo le foi no lua le mire sama. O le me ta o silfia tato. O matou me nga lua fa sal longo sama. E lima ta ina la matou nga lua e lua vaenga. O Code of Ethics fa tu stala. Mal Broadcasting Act. E tu la fono e lima ta ina. E office fa sal la e lima ta ina ele regulation and regulator. Regulator, official regulator la tu te fa taina tulanga o me mafai on fa adu no TV tulanga foi lelo o le afia o la ngona afia o me fa pena o Facebook la e open ele regulating ai sa mo Facebook al para mali ai o la sene fa sala la o me le ma o pe fa pe ia stangata fa pe so e me mi sa mo ona ia tu la fon o le taimira mantou te soli tu la fono le yo step in mai mtanga renga step in mtanga renga le tu langa fa pe feila tatu nanga a fa pe se tu langa fole a fi se fina ngalo stanga ta falo ngolo yo le mela tu e no fi si ele sa fi anda ya a fa pe na ona
o ia le tūlanga le seni pe lau nei o le mafu angalana e te tau e ona iaina ia inga e pe fo le tūlanga le tu fa le nganga pe ona tau fai fa tala ai mo ila to umala vai nei New Zealand ai me se fo ila to fa pe na ona fa ila lo le la Tony po fe la vo ni New Zealand po stadia foi o le tatu contact point of contact ni New Zealand tem dia o sunga fa fe nga ia Michael Porita fa pela te fi join mel tatu le Christian TV ia o fa so ta ile sunga ia wa ia e finga kanga o ka ka ia al ma ia ngi wa o isi fa fe ngi le ngi me pu ia to por kalam ia finga nga i me ngi pu por kalam ia ma fa so tu mon tatu TV so mai foi lungo tatu platform fa pe te fi awai lungo tatu TV ia fa so ta email suma fa fe ngi nei ia maule se taimi e tala o matu ia ni ia inga no tulanga mo fa pe na le ale te lo le ale fa amtala ina tu lungo tatu por kalami ai o le wa mai ona silfia foi suma fa fe ngi ia mo ila to pastor ma na ia le Mirror TV fi tu ia o ngai furi o matou Samoa ele yo matou le vore o toni New Zealand mondila o Facebook fa so to online fa so to o matou Samoa pas te fi matou me free o ki el TV ma tomate isto pe hadoi e pero tu langal na i Samoa e pe number 1 al TV termine ele yo matou le vore o to work song New Zealand mo le mak ki vi ka ko le mondila yo e ko TV ko ngi foi mak ia pe lau Samoa le la ma wan me lo furi TV ia pe le mana ia na mai o le si vai nga mana ia se lau pa senel coverage Samoa se lau pa senel coverage so se vai nga lolo tolu vai sutar wai pasta sa o ina o maka mai na ka online TV manino le ia da to online TV so se vai nga lolo ngi te ia fa pe fe o lau por kala me le fi video ai nga ver kai minga por kala nga la ko online TV tasina wala fe na pe naun so sonia tel tatu kalame al tatu point of contact in New Zealand ia o le sumul fa fenga nga ia Michael Porita malo fa tai vi ele ali o le le siva nga le ia fo le ono le tulanga ile tatu fainga pa anga fo le ia le wa manino mai fo la fa fonga le fainga luenga tofia le tua ia ele ona fa se au ele no fa Talavou ia i level tanga te ilo no ta inga tu langa foi le fa so lo pole tu ia pero fa ia tu o ia ta tu ia inga a fa pe foi la te sumelu tal no mal fa finga ia man tu le fa finga ia le tu tal ni ke o sa se talavou mo se por kala me pasta monila ele tal finga ele tal finga ai mata tu wala ia a tu langa na e ta e pe no fa ia tu ta platform e interdenominational e interministry ia lu tu langa foi le so esto inga fa tonga e ma fai ona avano i el tato ala ata e pe o fai atu tai mo fano ia o la to mo lo ala lampa pa au ni sila mo pa anga foi ale Global TV o lo isi atu no la fa pe e te fia a wai lo tato platform lo le digital TV Samoa tato channel 10 ia o le sunga lava ia Michael Porita ia te so tai mai i ona fa atino lo le tulanga mana ia teli o le siwa nga le pe foi le la fa longo ile fa malam la mai no le pen ma il TV la ta to Samoa ya ngala le ska ka wi le bang sa fa fo ai mo kula TV sa so sa wa ka ka ya le o fa tai le to lo sui le ora wa TV Christian e tu langa na le wa talo nei foi ana o vai o post foi lunga se tasi o solo na anku le nga ku Samoa le ku fa mai le halu ya singi kan ro post be ngoi fa fe tai le tu fa ola ina se anku fa mi o tanga tol matu ile nga le langa sai me o tu nga lusi ya tu langa na ele lo pe ke o mata mai wa nga Samoa a ve ma me fa ma lusi au ya te la tu e mo riska ka mo ko yo fo vai me kan ka wo su ye lo langa ma ku mo TV moni la malo pa tai ya ole te wanga i sisi vai nga te wamisia te fia sau no ai tu sa maltato o nanga e ma se fo io misio vai nga i Samoa ai foi sau sili tato atu no ia na eva no lungo tato po kalambe pe wala au maltato ofisa ia ai le lato pe levo no ia ula pe sisi me to fia sau no ai le fia o le si vai ngata ua pasta a fa pe e te susu mai te ro tal tal normal susu mal fa finga nei mo so wa no lungo tato wala ata
ele ngata la fa alu no programa pe o programa falta no e lo pole tua ai mo fo leva no fa pe o e kalesia ne te tu yang fo fa la ulo tu lang fa pe e to conference e fi fa alu ni notices mo fa sala longo pena e mo leva no o le si ana no ta ingo pena ia fa pena ona te le exposure e kalesia kalesia fo le o lo sa mo kalesia fo nei la to programa fa tino a fa pe lo ye ne to fo fo nga bro mo ia o le sina a wala so so ni ta to la ta mantua ele na sa mo le mata o le fo info ona sila tu lungo o le tatu online TV o le si vai ma pasta ele uma ia la sangol tatu watina pela on tal no tatu FM radio termine ya o le coverage la ia masalo e mai sina vai ngo toli anga i se vai ngo mafa o le area na le coverage termine ai o lo ta pena fo tatu committee e fa la tele tatu coverage ina ia house vai o le la wa uma fo na fa tatano ina fa nga yo ina ni so vai nga fa tu tatu po il tatu po fa la tele to tatu le tio famu ina ia house vai mo se fia pasta wo to tele tatu pa nga fa rungu le tio o le mana yo le tio no lo bo le tava ni time drive le taiao time drive le fiafi ia wo to tele tatu pa nga fi fa rungu le tatu le tio ia pe o le sina la sanga mar silfia fo tatu wo tinu lo mai mo mai ia al mea moni la voia ele fentato al fiel tu langa tau seleni ava le tu lo mutu me afi pasta o nei pro ke ti uma ele alu le vai mea moni la volna o lo ta pena fo ila ia tatu commits ia ona ia tatu costs mena mi ona fa atinu ina te TV ia oni si fo tatu platforms ia al masina la o kuso ia masalo ne te wese swing al masina o kuso ele fa mau tuina mele aso o le il fo nga ta pena sina tatu TV phone sina TV phone o sina so swangi fo le donation ia no tulanga le so swangi fo inisi fo yo vaenga lo mena mi el se len o tatu TV phone no ele isi tatu target fo le fa pe ko mo mosca se la ufiafe o le la vole me we yo au ke lo pasta pa wa no TV phone fa kanga fo is fo se e man ko fo ila ele kupela nga ro ko molum ko fo lenga la ko le kiki kupela ko pa wa nga lang kupe o ka se mang yo lum ko nga ai al masino o kuso ye lo tala vande al masino o kuso yo lo fa tino tatu TV phone ke lo fa pe me se me fo le fa ko ku ala fa mo TV phone al fa ko fo le live TV phone a mo ke le lo pe se fo mo ya or tu lang na ya pe yo le yo langon na level na all tato platform it's a viewer supported platform support the viewers mata tu pa anga ia pela or tu langon na ni sina va nga te loa ya to pa no nei va no si fa ina tu mo si le tu malo fa tai lo la o le si va nga le o mana tu fo le ono le au nanga tato TV le o malam va nga le tatu ai ngal globo a fa pe se so se vai ngol ni lo langi o e ma u mal tatu por kalame o lo yese mo mitinga ya te oi ia wai o samo ia o le atu no tofi e so po vega que o so fa malama ma toi va ai samo o ka ko Jerusalem male ai fa ngale taimi male vano e la un ngol tala le o se vano le o le vaenga leu te fia pa ia toi lo la fo le pe foi ona au mai si famtalanga ile au na ngala le o manatua pe o le fo e po e o to conference ka le sia ia mangisi au na ngau tele o mau e fai foi ona fala wi lo ni te milungo tato o kalami malo fa tai pasta mo le tu langa ia afa pe fo initial o mana mia le tu langa po ino conference ka le sia ma vanga fa pia ia foi fa so tai mel tato nanga en fa ona so tai me fo ia pasta ia so tai so pasta ro na ia fa pe so peni on tu si fo lo tato email ne yo remnantradio@gmail.com ia o tato email na on remnantradio@gmail.com ia te fa ona so tai me tu langa i conference ka le sia ia fo tanga fo ia tato nanga na pasta ia o le nanga na e feno famtala tu se una ngai separate mai tato TV yo lo ye fel tu lang fo tena inga ia wai e di fa pe e sil fiel winga la famtala e ya fel tena inga
e tātou taltano ai ia e pei o le tulanga na se vanga na i la tulanga fu le o ni paanga o lo iel maf le finangalo e fa alu la to programme mo le tātou TV ia ono so tai mai le ia foi la ia na i fiutanga inga e pain fati noi o le sina tulanga pasta afa pei le ka le sia o e mana fai paanga ono tulanga na mana e ia la to futanga fa alu ia fa san longa le ka le sia tala la no e fai la na so tai mai tātou emailina remnantsradiosamoa@gmail.com ia munisi fam talanga tulanga na fai on tātou fai paanga wa mana to pasta afa pe o le tātou te fai paanga mai lungo tātou alata fati te inga la fa pe la te o fai paanga mana kava ato le so ato pokalame ale ka le sia no winga la technically wa yele TV station ala ka le sia na so ato afa pe ora la utai me so umor sfulu le uli le sfulu le uli na pure la ka le sia verso ato wa umma pokalame wa umma seminar wa umma mento te manna fa yo le vanol na pe no fa ato mo ila to ini New Zealand pa angal tātou Global Kino TV ia auto te sota ia tu tia sota i mo sunga i aftai ole ale so o kusole fa ile tatu fa mo te minei i fa mo tu wino se aso e pe ole va vaina ia i tatu tapinanga okay ma lo fa tai mole mai mo mai asio tatu wa tunu o lo papa au ma alala fu ia tunu i mamau le wa manino fo ile tatu fatal nonga le fiafi ia ole au nanga tatu Remnant Christian TV Samoa ma se fela mo le ile masino au kuso le motu se aso ia ole ala se me to ele to lo finangalo ete tongi ma ai fo ia wale fa lo tele ino le malo le to ia na wa tu tatu emaili salo fo ia manino le aso fa ilo ma le fo link ma lungo tatu global ia wa mai umai lava ia information so tatu o nanga Samoa mo se tasi o whaafonga mai. Fia tongi sau, pe mai ala ke li, Se whakusinga lewe lua pako wheru. Ia ngā, tonu e te le tui lumo TV, la unga le upo le tua. Ia alo iai fo inisi o tau o lo angale le e tusa ma le Fawai, se mewa toto e le tua. Ia o se tau blanga fo ia wale ngā luenga leli. Ia pea ngā sau ngaulo ulala mtanga lipo kalame. O le wa e fauteli. O le moi mitinga le wana le atua. Anta pena le atua la tu. Generation le atatu. Le ufa o ngai le tu. Sorry pastor, ono le fatua pe ufoto atu e fa menatu mai e danga ngole tu e te media. Il tu langa le tapena ina i mātou o ngā lui Samoa. Ai le ngata le tapena ina i mātou. Al tapena ina foi o tama wha nauma ma paanga. O roa ala lampa pa au ia tunu i fafu. Pastor, e mautu le tonu la FL TV. Le hei mas equipment se tasi o ia. Wow. Mautu le tonu la FL TV. Le hei se equipment se tasi o ia. Le hei ni me po eata. Le hei ni processing devices. Le hei ni distribution. Le hei ni transmission devices. O masini nei pastor. O le matuata o mata. Mali. O le ia la tango pe fam tala fape e le ilano se la wa fel tau ato em fayon fatino ni monilo pe no fe to le ngata tape na ina i matou o no fo sa mo e tapena al tape na ina fo ile to ila to no fo to no fafu e le fa titi fo la ufaftai ma le acknowledgement o ni si fo o tamafana sa donating na masingi pasta e fa pipi e wa ia file nga lunga fa pi o masingi o le melang ka fo ka TV pasta ka fo ai kia o le ai kia ka fa o le ka TV pasta wo koso waya wo vai aku o le feng fela ai kia o la morfili waya e ila le masingi nga e ka o distribution e manga o mi e fa ka me e fa ko ngiki mai me nga i ola ai tamo tamis o ka pasta si ila ke fong yo vidi le se o songa yo ska li o se tasi fo ia o to man dala le fa to brother manga o mier masingi le o le ka TV fier ka ko TV fa mai okay le la kong ele ngata la ta pena inna o ma toro ala papa o sam o ta pena inna fo ile tu la toro ala papa o tu ni fa pero lo fe o ta to va fa to te le ta to va amen e tu na mana te le na sao mol malo leli te le le taulanga mo le fina ngalo leli ia nei taimi ila sunga lo bla ia o
mai mo mai foi fal tua ia o lo fanga mo po e mesi fo ile kalisia pele e mesi o la foi ngal wenga tato remnant ia auto ese mai foi wani so fo fanga fale ainga ia o le no le tu na tu lo sunga ia e moleni lo fanga fo i lungo tato por kalame ni va en o le fiafi he fa after mo no pasta ia mo moli to lo fanga i ainga lava ona to mo fa pena ona mo me lava no ma futa me ngata le o wo ma pa anga so se tasi o se huso se tu fine lolo ni tanga tai mo moli to lo fanga ia te o to le fiafi le ngata foi le ia mo moli se o lo fanga se o fa na mo se to lua fa pena on fa moli mai sa mo wa pastor malanga nei fa fo se ile o mel malanga ia tau nu mania tunu malulu ia o misia foi al ma fan so tato tunu sa mo ele ngata foi le ia o misia foi al to ro mal fa nau ngata foi le ia mo to fa anga i se o nei o mato tau so ia o fai la tau so ngata ile so tinale ma futa mai o tara ia o so tinale na man uia me foi sengel ko oh vi ele ma ko ma lilengi ka mo fai a pepa ia mo le to foi la le fa malo ska so ia revival oi Bible, malo. Ya revival le ro ngadu me MC all tato TV. Ai se me mu. Afa pesa mo ya mo pel tato TV or revival pe. Nga tele o pasal la so to fine ya kiko. To fine ya monol na ma futa mai sa mo ni ba ngole fiafi. Ia te fa ta lo fa malo au ko ke pole o ke ko fo ia ku ai fa malo lu ele so so malo ia o malanga nei fa fo se in malanga ia ele nga tele ia ka le fa fo so o finga do ngai na NUS TV ia so o finga do ngai fi mata ta to Remnant Christian TV ia fa ta lo fa to ni fi so uso ya sai lo fa penda ona tu ele ofisa ia mal mata o finga do ngai malava ia fatalo fatu ne fiafi avatu umo nga lofa anga mo to uma ia famoniere to ne malo faftai ia le tu molet folanga faftai tele la sunga la ia onole tato finga pa anga fo ia mesi fo fa no inolo time ia e fa la tele le o nanga tato Remnant Christian TV mal tato Christian Radio i so tato watu no pele o Samoa ia pe ia ona sau no atula ula Samoa e kalisia fia ia fa ese mo mtinga sto walat le o batatala le platform mo tato e fa ia to TV ia ai mai se fo yo se sao mo le tu mo lona finangalo ia e ngi ia me rinka wanga au lola amen e tato te mai fa tasi e pior fa tasi le finangalo leli ina ia fa ona le ngata mo felfan ia au tato ngaluenga sa value tala le pe mangele upule sa ta o le pure gospel vai pe o le sile vai nga pionta fa sofo ese le matango fio o ia inga ia au aina i fa alia fo se to mayo stangata po ni talitonunga se talitonunga po se kalesia ia o se ava nole le fa la i au le tino ke riso fa malosia i se loto ia o stangata fo ia lo watu po kala me o lai mo ko down wal me lo i pasta o telo por kala me foi ia pita te mo ini mo to mari o no tulanga na pe le sa no e pe ole nganga la vai tato platform pure gospel ia awa po le ale maftianga ya dultangata po le maftianga i wiltangata pasta o ke le maftianga ui mari o le simere le yo la famta masala fa ai o to ira la mo le fefi ia a o faule le tio ai a amele to lo watali ia kilo pasta nga makua i mo alo fia fai le kiu nga makua i mo alo fia fai le kiu ke minga o mau fa ona ia nga ngime alu le kaimi alu malusi ai kupu mi fa fika ke lo me nga la ve inga lo ngama the purest form of the gospel ia mo fit awol tala le fa malusi awol loto ia so I am a living testimony ia ole power of the gospel ia a faila na mafaila tu fa tu la ilo tangata mele nei vanu no ye wa ne moni la ia pasta ile ko kile ka finga sa ile ko nga moni la ai na mafaina usa ile usa malusi ai na mafaina usa o le manno le upoletu melana le ifile nga tato platform ia pure gospel ia na te lepetia olo na te fa to ila loina fili ia ila le nga tato platform ia ma fa no malo fa tai sa mola tunu pele e tal tonunga o tato
whatatal na ongal na le fiafi telefoni sia vanoa Manistai me tāpena ele tua wāwhalau te leino le tātou nanga le tātou Remnant Christian TV Samoa whape fo le tātou Christian Radio Samoa o le a watu lava le tātou update ia e maise o le tāpenanga o tātou au nanga ia e whaaftai tele le mawhutaina mai le tātou pokalame ia nau a watu le tātou emaili se i uma le tātou pokalame to e tu atu ilunga le tātou comment section ina ia sa o lava le lau foa'i ma lo lima mafola le tātou au nanga i Samoa. Ia pi e fia foi lo loto pe mele manui lo loto foi whaftai lau sunga o le ae ke le kuwase uso le ae ke o le tasi le tātou tala inga tasi tātou misiona. E alua kua lo loto foi le leona o le baba aia tu foi Samoa le ngā lulue man whalau te le ina me ngā luenga le atu i Samoa. Ia e awanga toi le loto ono le ngā luenga. E iai foi lalta le tonunga ia o se avano le leu tāpena e le atua. Ina ia tātou ngā lulu e whatasi, mawhau whatasi, le visiona le atua. Ia awa sevi inga o le ali. Ai whaftai tele Samoa o le tātou whatatanoanga na liwa enga o le fiafi ma le au na le atua, le uso ia ula Jansen ia tele swafa mtai o tamaloa. Ia ai whaftai le li ona foi o le tupalpala a inga ia le ua whaswafa inai ia ele ia sisi swafa sili atu nei lo le atalii o le atua. Ia whaftai tele ilo mai mo whafonga mai ia sisi sili manisi whamtalanga mo le tātou omnanga i Samoa ia na ewa no lunga le tātou omnanga mai se foio information sa le tātou TV Samoa le ole atu inatu. Ai mo le taimi nei whamanuia tele Samoa lau whainga malolonga le fiafi ma se foi o fa o wino tu te ma fai vo leva yasu ma te lofa te le atu mo to umalawa nei o mato tamam tina matua ma se foi au na le tua o lo fa pena no tum tangi o lo wale nga luenga fola fola aftai lo tapo inga ma lo talo aftai tele lava ia le fiafi la fa una se talo lo la ia fa o maltapo kalame ma le nga fa lo amen yo le tu le ne fiafi mai ale il proclame ma tu tal no ele ngata foi le fa fonga lo tu le il ne fiafi o le talo tama ia na tia lava le tangata ia na tia lava le fata wale ia ali yali o ele tu me uma awa ana lesa no e tama e mātou te le ma whaia se mea. Ana lese no lo mata i sau, e le tu lai se mea lo mātou tua. Mātou whapea ia vele nei moli mau se wha marusi, au le ie, e te ila tau lo wha fonga ma le nei vaenga le fiafi le ie, i le o langa tau ma whai mo oi malu fina ngalo, ne i aua nei no fua i ta ma, e te ngalue mai, e te wha tau nu uina miti, e te ma whaia o so se mea a wā o oi o le tua e te le ta ma, anga le leilo atu nuku Samoa, so se vaenga le nei lalangi, ila tau fa pena on fata otolia i mai le ie o le fatu tua lava le nei tama ma tu te tal tono i fa lava o Yesu Kristo fa pena na yai a wala fa malo longa ya te ila tu uma se tasu lo ina maftianga le fiafi ma tu te fatu tua o oile le ie o lau avenga e mama lea fa pena ona e finangalo le ie ma tu te maua le ola e te finangalo ma tu te maua uma me le lei mai ati o te maanga le lei la fa nau anga le lei le ie sunga fa fenga ya Mikaeli le ngata idea o le nei platform le ia Global Kingdom TV te talo le ia le favor o le tua i le watu le upu le watu lunga o pe au ngalo le ia i yai lau fa unga au ne mavaya ia haina si nganga manu malo ine ni nganga se tele mo oe malo malo hallelujah anga le lei le ia te matu uma fa fetai Yesu no lo swafa amen ya fa manuele to Samoa le fiafi me tau nei o lau tau auna Pastor Mike, whapea foi leo so auna iau la Jansen, soifua mai manuia. Talofa lava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles.
You can take a boat ride on the Sea of Galilee. See the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamua sa longa i fo il fanga i ampalauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua i sa la elu sa mo la tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena le fia lu pa ia pro no le tua ia le se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi io le mi le le lua afe lo lima lo fa pelana ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile Samoa a fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo ta tia yo ta lima ia ta ua la volo ia il fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia na telefo ilo nei tangata ona ele tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia tau sanga malava ia lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le mena fia ile nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lo afe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia funia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, Talofa Lava, wa paanga to Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e sel tawo so ole atua ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango fidua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga
ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Klopo TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai ma nei fo o e te soli fo i au le tua sa fa malanga lu ia te te ne mo finish fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ia, whatalo whaatu pa ia malu Samoa, ia o loo ingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na whatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le fio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawa noa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai. O no le suafo Yesu. Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu.
I lo wo atu iai, o le a e loa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I fo ai lo uloto, le I tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai I ai le manuia I so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.